Kitabu cha Maira mryango wa 60 mstari wa kwanza hadi wa 12. Hewe Mulungu udzafuka hala na kufutsamula, udzakala na koro vikarafujire nguvu, udzaitetemesha itsi na kuipashula. Zia nyufa za pape mana ina malakuba, udzahenda atuo makirire wakati mkono. Udzafuneswa divai ifuhendayo fushukeshuke, udzaapa mavuno areo mapagoha, ili madime kushalahukira mivi, husaidie na mkono wa kurya, udzigidze, ili areo wahenzao madime kuokolwa. Mlungu adzane na kula hatue haeri. Pafahiro nindaigasha Shekemu na kuripima dete ra Sukoti. Gileadi ni yangu na Manase ni yangu. Efuraimu ni kofia rangu ra chuma, na Juda ni mdhata wangu wa kitawali. Moabu ni beseni rangu ra kuogera, nindaitsuhira Edomu kirahu changu, nindapiga lonzo kwa ushindi dzulu za Filisiti. Nihani andiye nihirika kahiza mudzi wenye ukuta? Nihani andiye nilongoza hata Edomu? Ewe Mulungu udzafuricha kamari, uwe penda kaheri na majeshi gehu, fuavize dzulu za hadui yehu, maana wavizi wa mudamu kaufaha kitu, pa wavizi wa Mulungu fundahenda mabomu, iye andaajogajoga maadui yehu.